Kardom pini bertar jik tha pini prime time news than bang pini li monitoron pi. Aprang si bertang ton pen si pajer midam de aprang bertang kong pi arjik tha. BJP is Karbi Anglong District Committee Mandal Level Works Training Program kept upon. Karbi Anglong District Police Penchupater People si lang perisonim su aterang NGO Cheraptansi Awareness and Motivation Program kipipon. Polodi Town Committee along arpu kachipek amay kangi. Bertang kong piar juponi tetap hit putat bertang ton pen sepajar midam snang. Langpher constituency ke parlo wolong komaji nira pet LP school patua klamalong KLDP LRNA lapen NGO tumpen cerok toramai kang nipon. Ada porpai ke ba porpen Bokolia police station angkang wolong komaji utter pet LP school patua klam open stage along Karbi Anglong district police penchupater pon along Langpher resonim so terang NGO cerap cetodonsi awareness and motivation program for district level social leaders on anti-supervision witch hunting, mob lancing, rumor etc. amai pedopon. Dili terang pen cipahem pupon pen amai along alohiaman pen Dr. Debia Zoti Saiki Nehit Charisma DSP Karbi Anglong Manjat terang OC Bakalia Police Station Sanju Tongbi LRNA NGO Maipu WDP SDP Jibiatum Chatongdun Chopalohi Debia Zoti Saiki pensi bangso awareness and motivation alam thek lardak pen thanpon lapen Nehit Charisma DSP pensi maike phalam the thanpon bangso amai along jasimet nonapor kanghu ke koithap akhe no alam kapacitang kumani kali kardom pu akoi kipi hai hui pen kachipa jogja phansi than pomlo lapen jong silason mintor monjit kopine bab kipi lapen honde meme lapuson do pula dang te bokhet kido police station along lam theke pale da prangja phansi than pon আমি এটা আমাৰ অনাৰেবল এসপি ছাৰে এটা এৰেঞ্জমেন্ট কৰিছে যেটো আমি এটো এৱাৰনেস কেম্পেইন এটা তেও ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি হৈক্যাক ডাঙৰীয়াক আমি ইনভাইট কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ আপোনালোকে দেখিছে ৰিসেন্টলি এটা ডকমকাত উইচ হান্টিংৰ কেছ এটা হৈ গল যাৰ ফলত দুজন মানুহক মানে হত্যা কৰা হৈছে তাৰ পিছত আকৌ অভিনীলৰ কেছটো আমি সবেই জানো তাৰ পিছত বকলিয়াৰ এই ঠাইটো ওচৰতে আপোনাৰ আকৌ এটেম্পটো হৈছিল উইচ হান্টিংৰ মানে ডাইনি হত্যা কৰাৰ এটেম্প হৈছিল আৰু লিঞ্চিংৰ হিষ্ট্ৰী আছে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত এইখিনি কথা আমি মানে ডিসকাশন কৰি এটো পালো যে এটো এটা একদম গ্ৰাস ৰুট লেভেলত যদি আমি মডিফাই নকৰো এটো মানে সলিউশন নাই আৰু আমিটো আছো Korkanthi Mandal Congress Committee atum penchupater pipon si joining extended amai amithang asahem dongmuka kalong inipon. Korkanthi Mandal Congress Committee pen pater pipon si joining extended amai methang asahem dongmuka kalong inipon. Mailong peneswaring tipen si maicuripon lapen observer Ron Singh Teron chunbang Korkanthi in charge KATCC Korkanthi Medical Maipu Harsingkro Samilangso Block Congress Committee Padurong Hang Don Maipu Paliram Kro KMMCC Maipu Moina Terangpi Chunbang Robita Taropi Lapen Penangan Congress Lembang Pubang Piatum Chetongdo Maikoson si Congress Party Ansise Pangtang Pon Thekji Lapen Non Kimang ji election kate pahay pon ji hai hui Chetan Pon Kusik Observer Hin Pen Ning Jepon Danarong Pen Berta Pangdak Pon Chintong Ingti News 24 Karbi Anglong Poloni constituency ke parlo Poloni Bazar Committee pangdak pon da phi puthot kache pangtang pon jia phan Bazar Committee arpu kache pek amai kang nipon Poloni Center Town Committee pangdak pon da phit bangso Town Committee ke ba playing pon jia phan phaikoni ni phai sirkep ani arpu kache pek asai kedeng pon along phaikoni Center Town Committee phan mai pu arpu pen moja sing rong hang don mai pu arpu kangbura killing lapen to dilaing ti lalit be joy sing be alang litoma phan member arpu pek pon Arpu kache pega sai deng pon da phi arni tilia pora hot Poloni ahi thialong karcho amai pedopon bangsolong alohia man pen Poloni MSC darsing rong hang lapen ongdong ke thege dingatum chetongdon si mai pachon pon Poloni pen berta pangdak pon Deboram Carter News 24 Karbi Anglong ini isi ningarong pegarni lapen de nili det kalilo dum Polonia konsensi ratta ningarong arni lo adil dum chingwai sarpensi iltum Poloni tarabasa center Paningau la pano haratnili la bangso highway RVRA ili tumda nisi town pinchong na Poloni det ta pinchong no center det ta pinchong no
tarabasa kelano si pinjong nu muchotlo setami tum la tawar shooting krongput RVRA ho haratin li pendak paningau an pulutang te kapre ka dim na nangli dunne school ahem da dupik thana da do bank da do circle office do pirthe hospital da hini ke thom do lasi tu matha lahendo jel tum da labangso tawar arjon krongput labangso RVRA tum Surupathar constituency Howard ni Hangdon Suri Cultural Complex Rapralang Solong Phaikoni ni Phainar ke pani Phaisar ke Parnian BJP Mandal level workers training amai kangni Kilakhain korahini Surupathar constituency Howard ni Hangdon Suri Cultural Complex Rapralang Solong ni Phainar ke pani Phaisar ke Parni BJP East Karbi Anglong District Committee Mandal level workers training amai ke padopon Labang so secretary ponalong lohiaman pen Angatitongdun Jagat Singh ing TM Karbi Anglong Autonomous Council Ronald Kiling Dun Maipu BJP EKADC SR Singh Phangcho Ke Chunbang EKADC Lapenong Dun Man Pengki Dotum Chetong Dun Bang Somondol level workers training along SKKN Kado Kave Trok Kebra Ke Thom Apai Chetong Pon Bangso training Mate SK Kachipi Pon Non Kevang Jia Porahut Karbi Anglong along BJP Asong Kwan Pensi Karjap Dun Thek Jima Lapen Karbi Anglong Koson Pensi Kaching Tho Dun Thek Popu Hai Hoi Zitame Chethan Pon Lapen Chipare Pon Lapen Kapre ka sai sisteme chithan pon pen ingsam jen pen mai pachun Sangti hidi pen berda pangdak pon Jatno Singh Be News 24 Karbi Anglong Patimia dapor phaike papor malompen Vutungaji Medical Guest House along leadership training amai kangni pon labang solong alohiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council nominated MSc Ajit Kumar De Chetong Don Lapen BJP Assam State Executive Member Bharat Kumar Timung Mahamaya Mandal Chunbang Babutiso Nomati BJP Convener Mensing Tiso Mai Pujoti Timung Chunbang Rakesh Kemprayatum Chetong Don Lapen Penangan BJP Klembang Phubang Piatum Chetong Don Pen leadership training aputhak Chethan Ponsi Ingsam Jen Pen Mai Pachun Pon Tenarong pen berta pangdak pon Chinthong 18 News 24 Karbi Anglong Lakha Krepli Korkanti constituency ke parlo Longphwa Lems Angbong Arnisia Parman football ke patu kache pate pon Bangso ke patu along Kangsai Kasa referee Bisnu Terang Surya Bay Kasa referee Rataningti AFA referee Lapen Fort referee Sarkang Theateron Lapen Aluhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Yem Kangbura Tokbi Chetong Don ke patuang dong kitian kiledun paklongkam lems pen dongka chingthu lems angbong si patu pon pupu atim ta kangtang chihoman chirajok patu boma hote gol chithap pune dadlo apitu tiebreaker pen paklongkam lems atum si chepahai pon denarong pen berta pangdak pon Chinthong 18 News 24 Karbi Anglong Pinya berta lapan si kang toninglo tumithak me kardom